Oguaa akotodwudwur ba yegu hini to ano. Sisi ala yedu Ntsin Asafo number 3 company. Obi bekara na woye nurses ana woye hwananom. No kwasam nyi de enyuboe babagwai buku twro babagwai nia ozu buku twro ana homasua mpo baga na manimu oye Philip Kwekuno neja na Asafo onenyi nti hen ena yenya the first nurse ewo Gold Coast the maroso ena nzema bebre wo ho a ofa no buku hu ofa na kankan hu akyerɛ ho a ikwatir Ntsin Asafo orenyeye na kyerɛ yeze hon ka abakosam yen kala ahebun meja na Asafo yen kala ya ahebun green yen ina yerba no nti no Asafo number 3 company ye friend Ntsin yen nyu ebenazi nti na ye friend Ntsin osande ye boa manzama tsan ye tsan nzama odu baby no na ihe na yaye Asafo abrobafo ihe na yaya Asafo ayenkopo ihe na yaya Asafo ya kusuku na nzama bebre nti oban nsama abrofo nye na ka yetasen tamja Asafo nkeni nyinala nti no na henze yetantan nsampa ye straighten nsam ono nti na wotwe hen Ntsin asande yetantan nzama Asafo franka ibini ahabantete kwa mwa binyin franka tunye no olopantem na wakyire mu no se mezi kana akara hen franka no ono no ye hen buku ono no ye hen buku a obiala len kan kyerɛ de ana onka na nkyerɛ so pantem a worebo hu idua kakraka bi no si hoi maami bi na otasi the story behind it no ono na oma odense won enti onkyere bia yebetei hono nyo Etsei Asafo nyom kakra montue domowe nti Ntsin Asafo hwan kala ye ahonsu eno kyerɛ de eba Oguaa afanza nan nyinara dudu nara ye Ntsin Asafo sende se kwa abra Ntsin Asafo na wo ho ekwa akotokyere na nekyiri ho enda azi nkronkro no ye de habana se nkakrakra ni nyinara oye Ntsin Asafo fa ninsaso nti ena o mezibana ze na ihe no so na ye wo scale a was gold wonya abrofo ntum izebo ena azi itua ka hwe hen Asafo akyerɛ ono na wesiesie no fefefe wi mamumfa Nkum ntweodo sende Nkum menye hwana kase Nkum osinkotumekum titigbo ekrofo nwonenyi nwon na wogbe Oguaa no Asafo number 4 company Nkum nwonenyi Nkum se nkutumekum intum Nkum da nwonenyi titigbo ekro abra eje Oguaa obohu Cape Coast ha na do Oguaa ha no nwon ena wonye eje Oguaa to santen ebo no ho ban Ethiopia etu ibegya no wambiwido enti Nkumfoze seyerka inche number 1 na owode woye na honim benyine dama we ya nkyire nti ena oma wa abaye ndembe Asafo number 4 company nti motete yare nyen na mom ekone biale nyi wa Nkumfo wobokwa akokwan na nafosu abra bakato ya ba wobezi nkukuda debe biara wokwa wozi ohim enyo wamayehwe abahema
no sina pakanim ema no ho aye fefefefio ye nana bokoma ozikan a oye emisa no emisa no bo obensi poly new another Cape Coast Technical University nature wa pemu hon ho no zihima CSC akono ema no ho ye fiu ma ozebofo na pakani inyo nti dwuma yezi ibishinyi Nyanis Traditional Studios dwuma bisho ayezi onye nti henu na nin hwe okofo na pakanan ono na odemi fefe na orihim ko orihim be inyo nti nana abokuma ozikan ohina nkasa a oye nana abaka so yesiko abaka sikafo nti Nkum Asafo woye number 4 na mazumono chia Ntsin Asafo do nhwan na worutwem kwan ona maka chode woye titibu ekro no nhwan na wozika no wom nhwan na wosi honfosubana nkan nwara na fosula guni oye honeza ahemfo kakra so a worisen onini inyo na edom tuta woba pakan na ana afahye gbogbo na asen na ondofo mkra intino maze Ntsin Nkum na hima kakra na meyi hon hon chiri womayehwe yes eno hene pon papa eno urban Oguaa oman hima nana ikuwa bucha otodu esia ono na number 3 misiesie hwan fefe nti hwa abra na misiesie hwan ono na metwa kakra mazabe mfantepemfo se wo mbo ehonu gate da meyemfom enko bia na nanum siesie hon nti egina mfantepem gate na echir easy mfantepemfo obo abore papa woriza afahye a wonyim pa da yesiesie na nanum hon ewo another na nanu worfo apakan wo gate ya no na atu gate ni wichi ne bebia so ya blocked mfantepemfo ayazi easy ayazi nti omambo free okesiesie hon wo gate na chi na wonanto ya di fi ho ezebezi na nanyim enyo ya na oman hima fefe oba papa bi oba ho fefo enyo anenyen ena we abrofo nti ne bon de abrofo ebusia mpenyimfo na wato santina hon so worbe wato santin worba wazo hono hima abra ohima abrahim wanshen abrahima ena urban nti ya na ebusia hen oya na yebusia hima oya na yebusia mpenyin na za afahye ba wato santina wozenyim nei abra ba hima onani nana okuta ono ina oroso kwei ina nature dom so wozi nature pa nana no bebre eba ka ho basane na mfonyini onam de baby yan kakra nti na maze nana no maze ne bi maze afro ohina otwe sisi yi efutu mampon hen edu efutu mampona no chede eruko keye commended they go for abiri maranyen nti efutu mampon na ko doctor na ato atanu krom pe brase nana orutwa no hwen ya nana dankwa krom hen nti ebusia Ghana National Fire Service